الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan haram Islam, alhamdulillah ya rinisap kami jaman sin kita niyo amin programa nato long ta qabla iftar insyaallah subhanahu wa taala waktu ini yari in guru nato kalasahan namoy in tagsuko sin waktu ini insyaallah dimilkat ug patumtum sarta pangadian insyaallah taala rin na kumagpalugay gitupal ko in guru nato kalasahan wayrun narwaing kainkan Syekh Abdullah Yasin wal yatafaddal fadilatuhu mashkura. إن الحمد لله الحمد لله لك الحمد كما هديتنا للإسلام وبلغتنا شهر رمضان وأنعمت علينا بما لا نحصيه له إبداع وكما هديتنا فثبتنا على الإسلام إلى أن نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين وكما بلغتنا شهر رمضان فأعنا على صيامه وقيامه وإتمامه ووفقنا للقيام بحقه اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك صوابا على سنة نبيك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه ربه بدين الحق ليظهره على الدين كله ولينكدى به البصر من الدلالة والفوضى ويهديهم إلى الخير وكل ما يحقق لهم السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة. اللهم صل وسلم على خير من صلى وسام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد mahuli mga format nagdurungong iban kita ha programa si Midaul Islam at tiap-tiap binaybayan si Buda amuin yari halaw man sin ula na to kalasahan Philippine iban sin hawa niya itukbal na mo kaniyo in lapal amuin pagsaginasin kita niyo amo na in lapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In maudo na to bihaon perkala amo in sa taod-taod din ha mga manusia magkasud surga. Ini maudo ini wasiyatun nabawiyah, wasiyat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamhuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian ang kanabihan na kauna. Ipagwasiyat nila ini. Amo ini maudo na to. In wasiyatun nabawiyatun aksaru ma yadkhulun nasu al-jannata. An Abi Darrin Jundab ni Junadata wa Abi Abdurrahman ibni Jabar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Mga balhurmat, mga classmate namo nagdurungog classmate amuin aun waktu di kita niyo papagkitaon kana sin malay sa lago tuod in madrasa na to bihaon amo na in katilingkar dunya nagmamadrasa ha bulan Ramadan asabi to bilang kita niyo classmate bisan di magkita sabab hamu kula da kita niyo dunya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adamik kiyan aw na sa classmate na to di na to kakitaan sila sadyain makita ka to ang nain mga malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala.
In mga kamalaikatan sa taod-taod makhluk sin Allah subhanahu wa ta'ala, di na to sila kakitaan, sila in makita kato. Kaya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahin hasahaya. Hasabab yan, iwa-iwasukol fa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuliha, amoy nagkainagon, nagpaaon sin programa si Nidaul Islam. Di ko na takitakihon in unan ibansin kamu kataan amoy magdawhat tumabang pikilan arta loob sampai in kawasan niyo ipagtabarok niyo ha Nidaul Islam. Ibu-ibu sukul ka niyo magmayan pagbarakaton sa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian milyon sukul fa Allah subhanahu wa ta'ala. Iri kita niyo dihilan niya pagkabuhi tau kasi kung iban baya iyabutan na to pa in bulan Ramadan. Sarta kaya pagbak niya kita niyo bisan da kungan hatiranan television atau akan suara in maga dungog di mo kita niyo ini nikmat sa lago-lago wajib na to tatap ipagsupor pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab ito mga bariman ya pagklasmit kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin kataan bariman Muslim nagpuasa nakatiling sin dunya. Demikian labi luwa in mga malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya ramayan kita niyo madawhat na to in sabunnal pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena in sila mga malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala la ya'suna ma amara Allah wa yaf'aluna ma yu'marun. Di sila sumulang hansulag uno-uno hahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di sila magmaksiyat pa Allah ta'ala hambuk uno-uno. Demikian yaf'aluna ma yu'marun, hihinang nila in kataan daakan kanila sin Allah. Demikian yung mga malaikat di magkaon, di mag-inom, di mag-asawa. Asabab yato dahil hakagwa simpadya sani sampai pasadlop suga pia pag classmate pia pag sibu kita niyo si mahasud si tabaraka wa ta'ala hamanga sila makhluk niya amuning kamalaikatan sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya ramayan kita niyo mabaot mapantun gawgot humugot in pagmabuga fa Allah subhanahu wa ta'ala ha biya na sin akay na pusan sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala puas sin biyita niya kato piyardo niya kato in pagtangka habulan Ramadan pagpuasa habulan Ramadan amo na parman sin Allah la'allakum tattaqun. Sufaya kamu madawhat niyo in sabon ng pagmabuga fa Allah subhanahu wa ta'ala biya sin pagmabuga sin mga sila kamalaikatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asabab ito fiyag wasiyat na kato niyo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamatauran laong niya makasud manusia surga amo na yung sabab sin pagmabuga nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biyasin hadis na sabot na kaina hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dahin kan Abi Dharrin Junadata wa Abi Abdurrahman ibn Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal ittaqillah pag mabuga ka fa Allah subhanahu wa ta'ala kabuga ka fa Allah haysuma kunta uno-uno ka binaybayan sibu da aon makita kay mo pagkahimumano siya ibanway sibu da ka hakatampalan hakasipukan atin niya suway ka tatap in pangarad mo hadaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala biya na sin ibadat pagpuasa ini atin niya kita niyo pantunon kita ni sin Allah ta'ala di na
pakaunon pa inuhon hawak to niya yaw. Kagwa simpadya sani sampay sadlok sura. Asupaya amuin humugot in pagmabuga pangagad hada akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kumusog in koneksyon na to fa Allah subhanahu wa ta'ala. In kita niyo tattap yaon habigi jantong ha pangatayan in kita niyo kikita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan in kita di kita maka bisan pa yung kaawnan ta, isa-isa mo wayron na makita kay mo di kawyat to, maka tawakkal minum sin inuman ataw kumaon sin mga kakaon yaon karna iniaon. Bisan pa kananapsuhan mo, iyahapdi na kao iyuhaw na kao karna pangagad mo hadaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, di na kita pakaunon, then hawak to yung pawak to yan. Mga bagkurmat, in kamatauran manusia, hawasiyat sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam makasud surga sin Allah subhanahu wa ta'ala sebab sin pagmabuwa niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. In wasiyat ini wasiyat sa lago-lago. Mahambuok niya, mafun niya in kahak-hakan sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan kahak-hakan hak sin mga ipon niya. Kana benar tu din hak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kapatut sin Allah subhanahu wa ta'ala doon haipon niya ay yattakuhu haqqa tuqati in subay sila magmabuga fa Allah ta'ala sabun nal pagmabuga. Hak sin Allah ta'ala kato haipon niya. In pagmabuga wasiyatullahi lil awwalin wal akhirin. Daakan sin Allah ta'ala din ha mga umma na kauna sampay pakay na pusan sin umma. Amo na yung ummat sin nato, Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Amo na yung kita. Wasiyat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala din ha Nabi nato, apo nato Adam alaihi salam. Sampay pagkataan kanabihan, karasulan, magsunod-sunod sampay pakay na pusan niya. In daakan sin Allah in kapag mabugaon kita niyo wasiyatullah lil awwalin wal akhirin sampay kita niyo pa akhir umma sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala benar to diaak na mo fiadok na mo, fiagwasiyat na mo ha mga sila. Kaya dihilan, kitab, Taurat, Jabul, Injil, Suhuf, ay kanabihan, umma na kauna. Dahin kaniyo, min kablikum, wa iyakum, iban, labiluwa, tuod, kamo, ahir umma. Tanto tuod, sampayin kamo, akhir umma. Anittakullah, in subay tuod kamo, magmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala sa unal karuna. In asal sin taqwa ay yaj'ala baynahu wa bayna ma yukhafuhu wa yahdaruhu wiqayatan taqihimin. In asal sin pagmabuga amoy hinangon sin ipon ha antara niya iban sin antara uno-uno na yung kabugaan niya iban paghalian niya, huminang siya taming. Hikataming, hikatampan niya, dahil ha, kabukaan niya, ataw kan amoy, piyaghalian niya yun. Ibag mabuga sinipon patuhan niya, piya din, impag mabuga sinipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, ay yaj'ala baynahu wa bayna ma yakhsha. Hinangon niya, antara niya, iwan sin antara, amuin, kiyabugaan niya siya, min Rabbih, din hatuhan niya. Uno yung kiyabugaan niya rin hatuhan niya, min gadabihi, din ha. Dugal mulka sintuhan niya kaniya, wasuktihi, iwan sin, bunsi sintuhan kaniya. Mulka sintuhan kaniya, wa iqabihi, iwan sin, siksa niya. Amuin tunin, ipaaw nun hinangon niya
taming antara sin unon aming kabugaan niya rin hatuhan niya. Dugal sin Tuhan kaniya, murka sin Tuhan kaniya, siksa sin Tuhan kaniya, wikayatan, huminang siya tampan taming, takihi katampan niya, dahin hakabugaan niya, dahin hanasabot ito. Wahwa fi'lu amuna, huminang fi'lu ta'atihi, huminang siya, hinangon na yung pagtaat pa Allah, was tinabu maasi, tinggalan aniban niya tuod halian in sumulang pa Allah subhanahu wa ta'ala atawa magmasiyat patuhan niya. Na damit yan mga umat Islam, sud hapag mabuga sampurna, sud siya hapag mabuga sampurna, fi'lul wajibat wa tarkul muharramat was subahat. Ipag mabuga sampurna, hinangon in kawajib-wajiban, tiya wajib, tiyardo kaniya sin Allah, tinggalan in katan muharramat, hiyaram kaniya sin Tuhan niya, asiri dakula manahut maslan, was subahat, iban farkala subahat, tinggalan niya yato. Damikian rubbama dakhala fiha, lamod pa hapag ikasampu na pagmabuha pa Allah, hapwas niya to fi'lul mandubat, hinangon in katan kasunat-sunatan, iban tinggalan in kamakru-makruhan, katan miyakru piyag mabun si sinsara sin Allah Ta'ala iwan si Rasul niya sallallahu alaihi wasallam. Wahiya a'la darajati taqwa, amo ini na sa lago-lago, sa taas-taas darajat pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Laong hitalak ibn Habib at taqwa inhati sim pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala, anta malabita atillah ala nurin min Allah, amuin hinangon mo in pagtaat fa Allah ta'ala, iban doon ha pamando din ha Allah subhanahu wa ta'ala, doon ha sahaya din ha Allah ay pamando din ha Allah subhanahu wa ta'ala, wa tarzu sawab Allah, iban naghulat-hulat kau hatumbas pahala tiyaga makay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa antatruka ma'siyatullah, ma'siyatullahi, iban tinggalan mo in sumulang magmaksiyat pa Allah ta'ala ala nurin min Allah, doon ha pamando din ha Allah subhanahu wa ta'ala, wa tukhafu ikab Allah, iban nagmamabuga kau hasiksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yetto in long sin Talak ibn Habib rahimahullah, yaqulu Ibnul Mu'tazzo, in agihi Ibnul Mu'tazzo, habayt niya, syiir niya, laong niya, khallid dunuba sagiraha wa kabiraha fahuwad tuqa, tinggalan mo indusa asibi dakula, inyet to pagmabuga, amuyat yung pagmabuga fa Allah, wasna kamasin fawkal aldis sawka yuhjal mayura, hinanga biya kau sin nagpapanaw, hadan hagin lufaan, hadan aun tunok niya, dan mataud tunok niya, tinggalan mo, di mo giikan ingkatan tunok, makamumula hadan niyo. La tahtakiranna sagiratan inna jibala minal hasa, ayaw mo gaan-gaana fahil-fahila, law mo dosa asibida, sibik-sibik da ini, ingata, walam inna jibala, ingata, munaton in bud, kawud buran yan, in asal niya, din ha, batu sibik-sibik da. Maglalago. Bihat tura, mga tuan, mga rayang, in sa pantun, pagmabuga fa Allah subhanahu wa ta'ala. Lawhim, Ibnu Mu'tazzo, khallid junuba sagiraha wa kabiraha fahuwa tuqa, wasna kamasin fawkal aldis sawti yuhjal ma yurah, la tahtakiranna sagiratan inna jibala minal hasa. Amo ito mga umat Islam, asabab ito hanggang ito
Hakahinapusan sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, karena bang yaon hamano siya haipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Insabon nar madawhat niya, insabon nar pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala, amo itong farsababan dakula hikasud niya surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asabab ito piyahuli sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagmabuga daakon na kita magpuasa magtangka, karena in pagpuasa pagtangka hikas dawhat ta, hikasampurna ta sin pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Longhi Ibn Qayyim rahimahumullah ta'ala, at taqwa salasu maratibin, in pagmabuga tuong kadarajat, tuong kapangkat. Ihdaha hamiyatul kalbi wal jawari, in hambuok niya, panagnaan niya, maparihala niya, tamingan niya, parihalaon niya, in pangatayan, iban sin anggawta, dain min anil asami wal muharramat, dain ha mga kadusa-dusahan, iban sin mga hiyaram, haram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo ito nin significant atawakan paida sin pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Laong sin Ibn Qayyim rahimahullah, panagnaan niya himayatul kalbi wal jawari, maparihala niya in pangatayan mo, iban sin anggawta mo, dain ha mga huminang dusa pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin huminang sin mga kataan panglangan muharramat, hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikarwa, darajat sin pagmabuga, himayatuhuma anil makruhat, parihalaon in pangatayan mo, iban sin anggawta baran mo, dain ha huminang sin kamakruhan, miyakro sin sara kay mo. Ikato niya, al-himayatu anil fuduli wa ma la ya'ni, kato darajat sin pagmabuga, amo na parihalaon niya in dain ha fudul, magbisara, amo in tabiya, labi, palabihan in bisara, at bisara wayroon pos paidan niya. Maparihala ka rin na yato, pagbisara bukon bunnal, pagbisara tabiya, gatos tabiya, tumbi, ihid, atawakan pitna, atawakan amuin, magdarahi mumungan, atawakan magpalabi simbisara, magpasumping simbisara bukon na aturan, palabihon, dahin ha, biyita sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin Rasul niya, iban sin mga kasahabatan niya. Panumpingan sin bukon na patut ipanumping habis sarayat to. Asabab ito, wangyaon kayo pagmabuga sa bunal, maparihala ka din hapudul kalam, wamalaya nihi, iban simbisara. Wayroon pangirap-ngirap mo ay panghati mo, di ka manudsuot simbisara, hawayroon panghati mo. Labi luba, laong sin mga ulama, amoy pagkala, sipat sin Allah subhanahu wa ta'ala, kasipat-sipatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amoyin, suran mo, hinangan mo limbang, hinangan mo amuin sibo, insipat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hawayrong panghati mo tungod sin amuin sipat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maluag mga umat Islam, in parkala ini, malingkan ang muting kahupuan niya, long his Ibn Qayyim, Imam Qayyim rahimahumullah, na impanagnaan lang niya, impanagnaan tu'til abdu hayatu, in panagnaan sin himayatul kalbi wal jawari anil asam wal muharramat, hirihil yato haipon hakabuhi niya, hirihil sin Allah ta'ala haipon hakabuhi niya, ibanin hikaruan niya tufidu sihatu wa kuto, magpaid daroon haginhabaran niya, sumambo yung ginhabaran niya, paid da haginhabaran niya, iban sing kabuhianan niya, bang amoin himayatuhuma anil makruhat. Ikato niya, taksibuhu sururahu wa farhatuhu wa bahjatuhu, madawhat niya, in kakuyagan niya, in kasanyangan niya, in kainginan niya, iban sin amoin
piyakuyag siya, pakuyagon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, wasanyangon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin bunga sin pagmabuga niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian laungi kadil laungi Imam Qayyim rahimahullah, afdalul khalq indallahi azza wa jalla. Sa abdal bangsa manusia hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. An-nabiyun, amunaing kanabihan karasulan. In sumuno as-siddiqun, aming mga as-siddiqun nagpaparat saya, nagkakahagad biyasin magkahagad sin Abu Bakar, iban sin Khulafa al-Rasidin al-Mahdiyin, iban sin kataan sahabah. Afdalul khalq indallahi azza wa jalla, bangsa manusia. Kaysa kanabihan karasulan, karua as-siddiqun, summa as-suhada, mahuli afdal bangsa manusia darat sin Allah adlaw kana amunay mga sila nasalay in jasad, iban sin nyawa, karena magparang sabir hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala, hakarna li'lai kalimatillah, sampai nabutas in jasad nila ibang sin nyawa lihat nila, naparang sabir sila hakarna sin kalima la ilaha illallah. Mahuli as-salihun, ikaupad amunay mga bariman, amoy mga tao mag-ammar salah, amatin afdal manusia hadat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy nin daran na to piyang ngayon fa Allah subhanahu wa ta'ala, magmayan sila amoy dihilan kita ni sin Allah ta'ala, maranan to maglundang panong in mga kanabihan karasulan. Amoy niya biasa na to surah Fatiha, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siratal ladina an'amta alaihim ay isiwa amin lawi kalasan sin Allah subhanahu wa ta'ala minan nabiyina was-siddiqina was-suhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amoyatoy lawi sa rayo-rayo, marana to maglundang panon, maglingkod-lingkod halom sin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy kialasan sin Allah, afdal hadrat sin Allah, an'amta alaihim minan nabiyina was-siddiqina was-suhada'i was-salihin. In afdal, ibanin afdal long sin Imam Qayyim rahimahullah, at tiap-tiap ginis at tiap-tiap tumpukan din naman tumpukan upat na sabot at kahum hisin labi pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kana mga tuan mga raya, adlaw kana adlaw akhirah ayakun iskrinon sin Allah subhanahu wa ta'ala in kanabihan karasulan, isiwin labi pagmabuga nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Isin labi after kanila kitaon dito at kahum amuin sabon siwin labi pagmabuga pa Allah, pangagat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian lumaton na isa pamaas sidikon, isiwin labi after kanila Allah subhanahu wa ta'ala. Ayakon na isab sila in labi afdal at kahum isin labi pagmabuga pa Allah. Biyaturay mga suhada, biyaturay mga salihin. Iskrinon kita ni rito, isin labi pagmabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanya tuwing Tuhan na to Rabbul Alamin, uwas kita niyo diyak magpuasa, magtangka, sa suok-suok ibadat, pahadarat sin Allah, siyuko sin Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Murah-murahan madawhat niyo insabon ng pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab ito mga tuan mga rayang, very important to in pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo ito yung bunga sin pagpuasa na to supaya kita niyo madawhat in dito kita sa afdal manusia hadarat sin Allah, supaya to ipahinang kato sin Allah ta'ala in pagpuasa, pag-ibadat, pardo niya, sunnat niya, padagong kita ni magpatauran sin ibadat na to
supaya ramayan amuin makakadto kita palever sin muttaqin pag magmabuga sa bunal fa Allah subhanahu wa ta'ala, which is amutin hak sin Allah ta'ala haipon niya ay yattaquhu haqqa tuqatih, haqqullahi ala al-ibad ay yattaquhu haqqa tuqatih. Na demikian mga umat Islam, in afdal manusia hisin labi afdal bangsa manusia hatabakat ay hatahunan patahunan century hisin labi afdal daing kato tahun laong sing mga ulama salafus salih al-qarn alladhi ba'asa fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amun laong niya patahunan century amin fiara sin Allah Ta'ala fiara kanila in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiara kanila sin Allah Ta'ala in Rasul sallallahu alaihi wasallam amutin afdal manusia bang century hapatahunan summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum mauli sumunod ay amna afdal manusia alam sin tunggatus tahun zaman sin Rasul sahaba tabi'in long sin mga ulama tunggatus tahun. Lamod dito in Imam Ubat rahimahumullah, Imam Hanafi, Maliki, Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala ajma'in. Na summa allazina yaluna amatun afdal tabakat bangsa manusia, afdal bangsa manusia patahunan alladhi ba'asa fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa allazina yalunahum summa alladhina yalunahum. Nah, biar nasin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam khairul quruni qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Wa tanajau fil faqir as-sabir wal ghani as-sabir. Piaglugatan si mga ulama salafus salih hisiu in labi afdal hadwa tao hi miskin nagsasabar haka miskin niya nagmamabuga sa bunal kabuga fa Allah salta nagsasabar iban hidayahan nagsusukur hanikmat dihil kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala then hakawasa ibang pangagta hisiu in labi afdal kanila hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala ayyuhuma afdal laong sin ibn Qayyim rahimahullah was sawab in sawab long in korek hadwa isin labi afdal anna afdalahuma kunatu din afdal kanila dua atqahuma hisyuin labi pagmabuga kanila dua fa Allah subhanahu wa ta'ala labi in pangagad hadaakan sin Allah ay labi in kajaga ka-implement nila, pamawbog nila, hadaakan sin Allah. Bisan sila, hauno binaybayan, yaon dahihinang nila, indaakan sin Allah. Bisan pa yaon, kainginan, kananapsuhan nila, atat kala, panglangan sin Allah, subhanahu wa ta'ala, kanila. Di nila, hikabuklad in lima nila, ipangampot in lima nila, ipangulin in lima nila, hatat kala, panglangan sin Allah, subhanahu wa ta'ala. Na, amo ito mga tuang mga rayan, in afdal hadwa muttaqin himuttaqin fakir nagsasabar miskin nagsasabar kamiskin iwan hidayah nagsusukur hanimatir kanya sin Allah ta'ala in afdal kanila dua hisin labi pa in pagmabuga fa Allah ta'ala afarman sin Allah subhanahu wa ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Ito yung dalil niya, farman sin Allah, bunar to din, labi mulia kaniyong hadarat sin Allah, hisiwin labi pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Asababit ito mga umat Islam. Hambuk ini, pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala, piyagwasiyat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in hambuk kamatauran, makasud in manusia, fal surga sin Allah ta'ala, sabab sin. Iyaon kanila in sabon na pagmabuga fa Allah subhanahu wa ta'ala la'allakum tattaqun. Sabab ito mga umat Islam in bulan Ramadan ibadat halom niya mahapon niya doon niya adlaw niya mahinaat niya iniyan nganan siya
madrasatun imaniyatun, madrasa in bulan Ramadan sin pagchachargeran, pagpakusugan sin pag-iman, iban pagpakusugan sin pagmabuga na to pa Allah subhanahu wa ta'ala in bulan Ramadan. Kaya aon sin Allah subhanahu wa ta'ala tiap-tiap hang katahon makaminsan adakala akawan tag siyam adlaw, adakala katluan adlaw. Murah-murahan mga umat Islam, daran na to pa ngayon pa Allah ta'ala, Allahumma tamin taksirana, ya Allah kumplituhin sukupin mga kaya syurtan na mo, kaya kulangan na mo rin ha mga daakan mo, ibang panglangan mo, matamim taksira. Demikian amuin daran na to pa ngayon, amuin bang makita niyo, Allahumma ati nupusan na takwaha wa zakkiha na khairu man zakkaha. Daran tayo to pa ngayon pa Allah ta'ala mayan in tatap in pagmabuga hapangatayan na to ang gawta bara na to sarta amin ang gawtaan sin Ginoo bara na to in maksud sin pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo itong mga umat Islam hasabab sin amuin bang kita mabaya hambuok requirement bita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in parsababan dakula kamatauran mano siya makasuod surga sabab sin pagmabuga. Ang kanito mga tuhan balikan ko in Allah subhanahu wa ta'ala hambuok piaon niya maksud in Ramadan in supaya kumusog in pagmabuga nito pa Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kumaktal in pagmabuga nito pa Allah subhanahu wa ta'ala karena takwa hiyan najat amuin kalakpasan na to dahil haruwiruhan dunya halawang kubur sampai pagtaytayan siratal mustaqim sampai pa amuin parang mahsan insyaallah subhanahu wa ta'ala lakpas kita niyo dahil siksa pangasubo at tawakan amuin hisab at taytayan siratal mustaqim. Masabab ito mga umat Islam hamok ito kakusog na to karena in tayta hadlaw kiyama in ginisan in paglabay si mano siya pagyanon siratal mustaqim. Aon na in kaibanan naggulong-gulong, aon na in kaibanan nag-itik-itik, aon na in kaibanan nagpapanaw, aon na in kaibanan amuin biyasin nag-jogging yaon harwela, aon na in kaibanan nagdaragan insidla nila taytayan siratal mustaqim. Aon na in kanila biyasin hataasin pura paso, aon na in kanila biyasin amuin hataasin Mercedes-Benz in Biskay insidla niya dumagan. Aon kanila biyasin kilat mga tangkas in sidla nila amin lumabay din ang sinsura. May tayo ito magbida-bida mga umat Islam. Aon naggulong-gulong, nagkrukrol, nagpananap, nagilod, nagitik-itik, may tayo ito. Sabab sin pamaugbog nila, pagmabuga nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab ito, bang kita mawaya, masidla, in panaw taytayan siratal mustaqim, suway kita amuin, aktif kita niyo haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno indaakan, uling kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, subay tayo tayo magtuwi, implementon, bogbukan magtuwi. Ayaw kita magliso-liso, hadaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw kita magpahil-pahil, hadaakan sin Allah. Adakala na, biya kita sin magpanaw itik ito. Atin niya, inkusog na to taytayan siratal mustaqim lumabay yari rin horsepower ni adunya. Mangkaw makusog haagama ibadat pa Allah, pagmamuga pa Allah, pag-iman pa Allah, makusog kaw ito lumabay na mangisab kaw haman-haman nabiyet to na. Ang kanya tulong si mga ulama, ang kanya tumataod ginisan paglabay pagtaytay sin mga manusia taytayan siratal mustaqim. Aon kaibanan nahulog di makasampay. Aon kaiwanan in pangatod nila biyasin hansulag buhok in height in taytayan nila. Hasabab sin
pagmabuga nila diha dunya. Hakka tukati hangkan itin Allah subhanahu wa ta'ala manawag tawag ya ayyuhalladina amanu ittaqullah hakka tukati. Tiyawag kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala. Makapila kita ng tiyawag sin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladina amanu hakka tukati wala tamutunna illa wa antum muslimun. So mga ordeng mga manusia bang mabaya huminang adakan sinawang di at inainagaron in hawa nafso na amo na ito yung labas law nila haadlaw kiamat hatay tayag siratal mustaqim. Asabab ito hangtan kita niyo darang tiyawag sin Allah Ta'ala biasin ini bulan Ramadan calling din ha Allah Ta'ala ya ayyuhalladhina amanu o kamu mga bariman. Tiyawag kita niyo sa rero pagtawag. Sakali di tatay mo unin pagtawagan kato. Kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyam. Piyado kaniyo yung pagpuasa. Dalam yung pagpuasa, biyari kay ngata. Laway hatari ka pamando si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagtagna, pagbuka, paghari raya, ito bibita kato. Tiyawag kita niyo sin Allah sarta bakas kihantang kato si Rasul sallallahu alaihi wasallam in ibadat ini. Ang tanalong niya in ibadat tauqifiyah. Ang tungod ibadat tauqifiyah. Na dia kita tiyawag kita ni si Allah subhanahu wa ta'ala. Laong hi Sheikh Abu Bakar Jajairi ang kitab niya Nida'atul Rahman. Maka kasyaman kita niya tiyawag si Allah ta'ala haparman niya ya ayyuhalladhina amanu. Nambok na tawag kato sin Allah ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumus siyam. Sakali dita opportunity dakula sukod dakula musim ibadat dita hipuan sin ibadat in bulan Ramadan. Asal beto mga umat Islam hangtang kita ng diak sin Allah subhanahu wa ta'ala maglumba-lumba mag-uus-uus haparman niya sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard uiddat lil ladina amanu billahi wa rusulihi dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Paglumba-lumba kamo o kamo mga bariman pag-us-us na kamo paglumba-lumba kamo pahinang ikaampon kanyo sintuhan niyo. Kanyo, ikaampon kanyo sintuhan niyo. Ay ibadat. Ginisan ibadat, hinangan na to. Patauron na to yung ibadat. Karena inbang patauron tayo yung ibadat na to. Injikir tasbih na to, indua na to, pagbasa na to Quran, pagpatungtong piatungtungin na to, kumusog in pag-iman, kumusog in pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkatan ibadat. Manahut maslag, wajib niya, sunnat niya, fardu niya. Charger yan sin, pag-iman na to pa Allah Ta'ala, ibang charger sin, pagmabuga na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. La'allakum tattaqun. So, murah-murahan, mga barkhurmat, nagdurumog, atub-tub dito na sadya, in patumtum ko hagin hubaran ko, dahil kita ni katang, pagbarakaton si Allah subhanahu wa ta'ala, nato ni katan Ramadan Karim kami katan wa kullu amin wa antum bi khair. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ya tunain biya mga pengajian serta pagpatungtungan dan katan simpul na kuliah insyaallah taala mudah-mudahan mga yaitu matatawa kita ni pengajian amoy ikarukot na ito pabirikan ko na ito serta pangagawtaan si namoy ginawawaran at supaya magmakbul kataan amoy piyag matuyuan na ito mag-ingat sa sin Allah subhanahu wa ta'ala serta murul at ilanan piyataran ko pa mo na itong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun in bulan ini biar sinariat to bulan amuin nagdarasin sa lagu-lagu pahala
irhilan sin Allah subhanahu wa ta'ala mga sila amin magmatuyo iminang sin pagdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala serta amuyin laun ta di magpatilaol umurol singkatan limpa ang tiranan di arasin pamuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kami rendi ini majlis ini insyaallah subhanahu wa ta'ala sa kaino hikatikayad sing ginawaran namo amoy habang mayan sumampay suara sin Islam maun pa binaybayan abutan sin suara si uda pamaybay sin mga kamu pa hula misan malayo habang mayan abutan sin suara ini insyaallah na yari kami amoy nagalugto bihat tumagsindan supaya sadya kita ni maluhay lang ta sumampay suara sin Allah subhanahu wa ta'ala masin rasul niya pa pumaybay sin kita ni na murah-murahan naman din nato malukpas waktu yato rin nato lupas namoy pangadjian yato sabab mahal ka ito patuhan Rabbul Alamin bang nato halgaan neto dihilan sin Allah ta'ala tungbas bang panghinang nato tulos ikhlas dengan alam ng pangatayan insyaallah subhanahu wa ta'ala menjari niya waktu dato nyabot na isabatiko yan ang kaysa binibigyan mga kami niya titumbal ko na ba ako na to di na dito tukbal ko na pa guro na to amuin magbang wayro na ruwayang din ka na miskin amo ni kuya seperti yang kita wajah terbatas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.